قم و عراق و توی سرکان و نجف آباد و کرماشان و خرم آباد و درود و شیراز و ایزا و بندر عباس و کاشان گرتنا هەروەها گوتن و خۆنیشاندانان بهتر جە شێست باژار و باژارۆکن ئێرانێک گرتنە و پێشبینی تێکردن و خۆنیشاندان بارفڕاهتر ببن. هەروەها و لە گۆری ڤیدیۆین و لە تۆڕێن جڤاکی هاتنە بەڵاوکردن خۆنیشاندەران دروشمێن بمرێ خامنەیی و بمرێ دکتاتۆر بدەنگێ بلند دگوتن. مالپەرا کەناڵە ئەلعەرەبیە بەلاوکردیەک و خۆنیشاندەران لە نێزیکی ماڵە عەلی خامنەیی ڕێبەرێ بلندێ کۆمارە ئیسلامیە ئێرانێ لە قادە ئینقیلاب نێزیکی تاخا پاستۆری خۆنیشاندان ئەنجامدانە و دروشمێن بمرێ خامنەیی و بمرێ دکتاتۆر بدەنگێ بلند دگوتن. و لەسەر ڕەوشە ئێرانێ دۆناڵد ترامپ سەرۆکێ ئەمریکا لەسەر ڕووپەلا خۆیان تایبەت لە تۆڕە جڤاکیە تویتەردا تویتەک بەڵاو کرد و تێدەگوت و ئەو پشتەوانیە خۆنیشاندانن لە دژی دەسەڵاتدارên ئێرانێ دکەیەک و دەدەما 5 ڕۆژاندا ژمارەیەکە بەرچاو باژار و باژارۆکên ئێرانێ گرتیە و گوت و دەما گوهارتنەیە لە ئێرانێ پشتی دەرباسبوونە 6 ڕۆژان جێ خۆنیشاندانان عەلی خامنەیی ڕێبەرێ بلندێ کۆمارە ئیسلامیە ئێرانێ داخوایانیەک بەڵاو کرد و تێدا بەشەک ژێ خۆنیشاندەران بێ سێخوڕیکردن ji بۆ وڵاتên derve تۆمەتبار کرد. ji aliyê xweveyekî tiya Ewropa li ser xwenîşandanên Îranê hate deng û Frederika Mogherini seroka siyaseta derveyekî tiya Ewropa ra gihand ku ew li gel berpirsiyarên pile bilindên Îranê li ser hêlin û ew çavereya wê çendê dikin ku hikûmeta Îranê rê bidine xelkê ku bi awayekî aştiyane û azadane xwenîşandanan encam bidin nek rêgiriyê lê xwenîşandanan di rêya tund û tûjiyê ve bikin. به سەدەما بەردەوامبوونا خۆنیشاندانان لە ئێرانێ وڵاتێ بەحرێن گەشتێن ئازمانیش بۆ وڵاتی ئێرانێ ڕاگرتن و داخواز ژە وڵاتیان خۆکرک و بە زووترین دەم ئێرانێ بجه بهێلن و نەهاژی هەموو هێزێن ئێرانێ مینا پاسداران و بەسیج کۆ بە ئاوایەکی ڕاستەڕاست سەر بە خامنەیی و نەکەتنە حاڵەتە ئامادە باشیێدا. ئۆپۆزیسیۆنە سووریە پشتەوانیا خۆش بۆ خۆنیشاندانên ئێرانێ نیشاندا. داخوایانیەکەدا ئۆپۆزیسیۆنە سووریە ڕاگەهاند و ئەv تند و توژیا حکوومەتە ئێرانێ لە هەمبەرگەلێن ئێرانێ ڕێباز دەکێت تو ئەنجام ژێرە نابن. هەروەها ئۆپۆزیسیۆنە سووریە داخویاکردن و ئەگەر حکوومەتە ئێرانێ دە سێتەمێدا بەردەوام بێ خۆنیشاندان و نەڕازیبوون بە داوی نایەن. ئۆپۆزیسیۆنە سووریە داخوایانیە دەگوت و حکوومەتە ئێرانێ مافێ نەرینێ و گوتنە ئازاد دەبن سیا پاراستنە ئەو لە هەیە دەبن پێ دکێ. سەربار کرد و بە سەدەما سیاسەتە ئێرانێ ناوچە بەگشتی کەتیە بن مەترسیا تیرۆر و گەف خواردنێدا. هەروەها ئۆپۆزیسیۆنە سووریە ئەشکەرە کرد و حکوومەتە ئێرانێ دخوازێ دەریا دروستکردنا شەر لە دەبەرێ ئاریش و گرفتێن سیاسیە ناوخۆیی هەناردەی دەرڤە بکێ. بەڵێ تەماشەبان نێژاش بۆ ڕۆناهی خستنەکە بەهتر لەسەر خۆنیشاندانên ku niha bajar û bajarokên Îranê girtine me li stûdiyê mêvendariya mamosta Mihemed Salih Qadirî endamê komîteya navendî û herwiha endamê nivîzgeha peywendiyên Partiya Demokrata Kurdistan êran kiriye. Mamosta tu bixêr hatî beriya hemû tiştekî. Sedemên sereka yê xwenîşandanan ku niha bajar û bajarokên Îranê girtine çi ne? Herwiha ew sedem çi ne ku bi awayekî bilez خۆنیشاندان لە باژار و باژارۆکên ئێرانێ بەربەلاو بوون و بە تایبەتی تێ پێشبینیکردن و وێ هینا بهتر بەربەلاو ببن. تاوی سلااو حرمەت بۆ بینەرێن کەناڵاوە گەلێک سپاس. وەکو ئاماژە پێدا ئەو سەرهەڵدانێک و نها لە ئیرانێ و بەشێکی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانێژی ینی لەخوا گرتیە تشتێکی تصادفی نینە و نشکێ و بەلکو بنگی هەوێ و دەگەرە بۆ بێزاریە خەڵکی ئیرانێ بگشتی لە سیستما حکمرانیە ئیرانێ و سیستمێکی سەر بنگیها دیکتاتۆریەتێ و لە عینی حاڵدەژی بە سەداما گەلەکەبوونە گەلێک پرسگرێکên ئابووری یە جواکی یە سیاسی و بتایبەتی وارێ ئابووری دە سەداما ئەو گەنداڵیا و لە سیستما حکمڕانی دەهەی بهاتی بێئیشی ئالیکی دنێژی دزیا و دەبێت سیستمێ دەهەی بووە باعثی وێ هەندێک و کەلێنێک یعنی دەرزێکی مەزن دناوبەرە خەڵکی ئیرانی و سیستما حکمڕانی دە چێ ببە سەرباری وێ هەندێک و بە ساڵانە دەسەڵاتە ئیرانێ بە قەول و بەلێنێن جۆر بەجۆر
جبو کو وان پرزګریکا چاره سر بکه ل اف حکومت دچه او سر حکومت یک دچه نگو چه پرزګریک کیم نبون بلکو روز به روز زیاده تر بو سیاست همار سیاسته عینی سیاست علی که دنیجی اون بخود زان پیشتر یعنی ابلوقه ابوری سر ایران هبون 2 سال بر اینها او ابلوقه جی کو هاتن هلانی نجا علی امریکا و اروپا 10 میلیارد دلار پاره بلوکه کری ایران ل بانک امریکا و اروپا و گریا بو ایران لی چه تأثیر جیان خلقی نکرد نکرد پاشی خلق ایران دبینه همه او پرانه یعنی صدا هشته آبوریا ایران دست هز سپای پاسداران ده که هز سپای پاسداران جی وان پارا لسر سفرا خلق ایرانه بو حزب الله لبنان بو حسیه یمن بو یعنی حش شعبی العراقي و بو پشگیریا بشار دیکتاتور یعنی وان خرج که بروی گل ایدی قرار خود دانه که وی زیادتر وی ظلم و زورداری و بی عدالتی دادپروری هری قبول نکن جبویجی ایدی دروش میکنه ها اون بینن سلوگان خلقی ده دیاره یعنی مرن بو دیکتاتور برسم او بو ما مستا محمد دسپیک ایده دمک و خونشاندان هاتن الجامدان سلوگان جبوی چاکسازی دروش مجبور چاکسازی ده هاتنا برکرن دمو دزده شب و روزه که ده هاتنا گوهارتن بونا بمره خامنه‌ای و بمره دیکتاتور صدام جش بود بجنش که به هاتنا گوهارتن او درشم صدام به اوه کو خلق گهشت یا قناعت به هوشیاری خو کو د چارچوبه به سیستم ده امکان رفرم نینه بله بلکه تواویت سیستم یعنی دخازن ور گورینی کو د بجن مرن بود دیکتاتور لبر دیکتاتور یعنی خامنه‌ای جو علی خلقی و نهاتی حل بجارتن خو نوینری خلقی جی نزانه کو شرعیت لخلقی ورگره بلکو اف دخازه بگیری دای یاساین اولی خوسر خلقی ده فرض بکه پشتی هنگی لسیستم بیجن بریا بریا حکمرانی ایرانی ده جی حتی ای سال جی کو بودجه ایرانی حتی دیاری کرین ام دبینن منظومه سربازی یا سپای پاسداران کو گریدای ولی فقیه دیکتاتوره یعنی بودجه و عینی وکو خوب شتینگ چه شفافیت اکتیدانینا دا کو بکاره دسته بده گروپ تروریستی یه در و سینور ولی که دنه منظومه اولی کو دیسا افجی گریدای به سیستم ولی فقیه عینی بودجه یعنی نشفافه وجبويجي لعين حال ده هي جريداي بخلقي وانا بوجي وان زياتر كيم بيا يعني دانا معاش كارماندا نايت دانينه يان تبيني او سيستما بيمه نمايا يعني برسغريك لجيانا خلقي ده علي كدني بهاتي بشيء وبيشينج سيستما رانت يعني اما بيا صدام هندكو بانك ايران جي حمود چه اعتبار نه بو خلقي نما تواويت وانا علي كي پرسگریک آبوری علی که دنی پرسگریک جواکی هنه پرسگریک سیاسی هنه لستادام اوی هنده کو گل ایدی قرار داره لوی سیستمی درباز به بوج دبیجن یعنی بروخه رژیم یان مرین یان آزادی یان ببینی دروش میوان پیگاو بکرتی دروش من کو بنراتینه یعنی ریشه‌ای دخوازن رژیم وره گهورینه یعنی لوی سیستمی درباز بن برای سیستمی که دموکراتیک لا مانجی ما پیشگیری دا وان خو پیشاندانه دخوازی ما مستا محمد دەستپێکە دەتە بەحس کرد و ئەو خۆنیشاندان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانی ژیگرتنە باژار و بەژارێک ڕۆژهەڵاتی کوردستانی ڕۆڵە پارتیەن ڕۆژهەڵاتی کوردستان چییە و ڕۆلە پارتیا دیموکراتە کوردستان ئێران بە تایبەتی دوا خۆنیشاندانە چییە پلان ژێرە هاتوودانین پشتەبانیاوە ژێرە بچرەنگێکیە پانتایا خو پیشاندانه بخوشی و پانتایی که گلک برفره اون بخوزن جغرافیا ایران جغرافیا کی مازنه یعنی 31 پارێزگەهێ هەیە حتانها پانتاییە خۆپێشاندانە 21 پارێزگاه گرتیە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانی جی پارێزگا کرماشان ناودا و لۆرستان جی خۆی گرتیە لێ وەکو هێزن ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەتایبەتی حزب دموکرات کوردستانە ایرانی بە بەرچاوگرتنە ئەو حساسیەتە کو ڕێژیمە ایرانی بە کورد هەیە ئەم ناخوازن هێزن ینی کوردستان بکەوە بەر دەربەها ڕێژیمێ مل بە ملێ گوهاردنێ کوونەها لە ایرانی دا هەیە ئەم دەخوازن ڕۆژهەڵاتی کوردستانێژی ما پشگیریە خۆپێشاندانەکیە بهێزن دنێ ڕۆژهەڵات رە تەنسیقی مە هەیە بۆ ئەوێ و ئاراستا خۆپێشاندانی کوردستانی پێشە ڕۆژێدا وەختە بگرسەیی لە تەهرانێ لە باژارێ دنێ ایرانی ئەو خۆپێشاندان دۆم بوون لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانێژی بە پێشەنگاتیە هێزên سیاسی و جواتە مەدەنی ئەم بکارن خۆپێشاندانە داهی فرەتر بکەن لێ حتانەها ئەو قرارێکی وسا و خەڵک برژە سەر پۆلانە نەهاتیە دانێ بس وەکو پشتگیریکردنە لە vê sedemêjî ku me dît parêzgeha Kirmaşanê Loristanê ku du xwe pêşandar heta nahekirine nêzîkî 10 kes li xelkî wî alî
هاتنا شهید کردن به دهم باشا بونه مامۆستا محمد خوازم باراتە بکشێنمە سەر مژارێکی ئەوژی دیرۆکە گەلێ کوردک و کوردستان لەسەر چوار پارچە لەسەر چوار وڵاتان هاتیە دابشکردن دە هەر گوهارتنا سیستەمەکیدا کورد ڕۆڵەکەویە گرنگم کارم بێژ هەموو گوهارتنا سیستەمی وڵاتاندا قوربانیە یەکێک و پشتی دەسەڵات دەهاتە گوهارتن و کوردان پشتەوانیاوی کەسیت کرد و دەسەڵات دەگوهارت کەسێکم و قوربانی دەدا کورد بوون ئەگەر نەها کومبێژن کورد پشتەوانیا خۆنیشاندان ئێرانێتکن ڕۆژهەڵاتە کوردستانێ پشتەوانیەتکن بە هەر پێویستیەکە بێ بکارن و بگوهارن مەسەلەن لە عێراقێ دەماک و 2003 کورد ڕۆلە هەری سەرەکە دیتن دە گوهارتنا ڕژێمێدا لە سووریە لە ڕۆژاوای کوردستانێ 2011 دەست پێ کرد شۆڕەشێ ڕۆلەکە کوردیا سەرەکە تێدا هەبوو و شۆڕش سەرهل بدێ و بلند بێ و بەربەلاو بێ لە تورکیا دەدەمێ بەرێدەژی هەمان شت ڕۆژهەڵاتە کوردستانیژی دەماک و سیستەما ئیسلامی هاتە سەر حکم کورد ڕۆلەکەویە ئەرێنی هەبوو تێدا و پشتەوانیاویت کرد دەماک و دێنە سەر حکم قوربانیە هەر یەکێک کورد دەدێ ئەگەر هاتووە پشتەوانیە وێ خۆنیشاندانەکوون هەر ڕۆژهەڵاتە کوردستان و ئێرانە تێکردن بەخوا پشتەوانی ژێرە کرد و سیستەم هاتە گوهارتن چه ئەم بێژن گەرانتی هەیە ژمافێن گەلێک کوندرەک و بێنە پاراستن یانە چه سەرێ کوردان بێ وی دەمی وەکوتە کەرەم کرد ئەوە تەجربەیەکی گەلک بێژم تەحڵە درێژاییە 100 ساڵێ چۆیدا ئەم دەبینن لە ئیرانێ ئەوە دەبیتە جارە چارێ کو سەرهەڵدان شۆڕش چێ دەبە وەختی کو سیستەما دیکتاتۆر ناخوازە ڕەفۆرمێ بکە گەل ڕادەبە دەسەڵاتێ دروخێنە نخابن لە شۆڕشە هەفتێ و نەهێدەژی ئەو تەجربە دیسا دوبارە بوو گوتنی گەل ڕابوو بوو گوتن ئەم رێژیما شەح بروخێنن یعنی فکر نەدەکردن کو پاشی ڕوخاندنی ئالتەرناتیڤ چی بە کو داخوازیان وەرنجید مەدید مەڵای ئیرانە بە استفادەکردن لە سۆزا ئۆلی عاتفیا گەل ئەوان رێژیما کۆمارە ئیسلامی ئاواکردن کو خراپتر لە رێژیما شەح مافی کوردا بم پێ کرد وێ جارێ بە نەتەوێندنە ئیرانێرە هەف هاتنێک کردە لەسەر پێشە ڕۆژە ئیرانێ لەسەر بەنگیها سیستمێکە دەموکراتیک سیستمێکە دەموکراتیک و فیدرال کو تەجربێ ئەوەیە هەم ڕوخانەوێ رێژیمێ لەخۆ بگرە هەم پاشی وێ سیستمێکە دەموکراتیک فیدرال ئەوە بە لێ یا ڕاستی ئەوە کو دەکارە گرنتیا هەرە سەرەکی بە هێزە یعنی ئەم دەخوازن ڕۆژهەڵاتی کوردستانê بە هەموو هێزەوە بە هەموو ڕەنگەوە خۆ بەهێز بکە لە ئەگەرە هەر فکرێتێک ئەقلیەتێکی ناوەندگەرادە حالەتی شۆڤینیستی بخۆوە بگرە چون مەسەلا کورد فەرق دەکەن لەگەڵ هێزێ دنێ ئیران هێزێ دنێ ئیرانێ ئەگەر بخوازن سیستم بگۆرە بۆ ئەوێک و دەسەڵاتێکی دنە جیێوی سیستێمەدا ئەوا بکەن لێ بۆ گەلێ کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانی بۆ بەشی دنێ کوردستانی جا ئاینوسانە مەسەلا پاروایکردنا سەروەریە بۆ پاروایکردنا سەروەری بخوابن حتا نها ئەقلیەتە شۆڤینیزما سەردەست کو ئەم بێژن فارسە لە ئیرانێ داخوازی کوردا پاروایکردنا سەروەریە وەکو جداخوازی حسبينن جبوجي ام بيوانا بنتويندن ايران را وكو بلوچ وكو عرب وكو تركمان وازري ام وان هل هاتنا لسر سيستمك ديمقراطيك فيدرال بيشا روجدا لي غارانتيا هري سركي دي ساوكو مغوت هيزا كردا بخويا كو بكارا لسر ارض واقع بالجغرافيا خدا يعني غارانتيا ما في خبكن حتى هل هاتنا سياسي هيزن سياسي وهيزن لشكريين روجالاتا كردستان دنا براوادت لهفكرن هي هێز ڕۆژهەڵاتی کوردستانی سەرباری وێ نەساخیا و هەموو بەشەی کوردستانی دەکومەدید ئەو پەرتەوازایی لە هەف جدا بوون لێ دوان دو ساڵی دەربازبوویدا بەخۆشیوە هێزی ڕۆژهەڵاتی کوردستانی ینی هەفتەی گەهشتنێکی باش نابەراوەندە چێبیە و کار و خەباتی هەڤبەش داردخن بە تایبەتی ساڵا چوەیدا نەڤرۆزێدا و مەسەلا ڕەفراندۆمە بۆ پشتگیری ڕەفراندۆمە باشوور و ئەو ئەبهەژە کو لە پارێزگاها کرماشانە لە ڕۆژهەڵات هاتە پێش مەهەک بەرینەها و نەهاشی نامەدا دانوستاندنێک گەرم مەهێلێکی گەرم ئەوەکیە لەسەر چاوانەتیە تەنسیرکردن بۆ هەماهەنگیکردن و بێژن خودی خاوەنداریتیکردن دەوان خۆپێشاندان و ڕەفشە هەیدە ئەم بەهەبرە ناو تەنسیقێدانە لێ حەوجە گاوێک کردەیدا ئەم داها زیاتر لەگەڵی خۆ نێزوک ببن بخۆشیوە نەها ئەو نێرین هەیە باشە مامۆستا محەممەد بنەرین هاتە ئەفخوا نیشانداین و لە باژار و باژەرۆکێن ئێرانێتیان جاندان و هەندێک باژارن ڕۆژهەڵاتە کوردستانیژی وێ چ باندۆرێر سەر سیاسەتە نافخۆیی و یا دەرڤەیە ئێرانێ بکەیت باندۆرێکی گەلێکی مەزنیە چێ بکەن لەبەرێک ئەوم دەزانن رێژیمە ئیرانێ رێژیمێکێک و بە ساڵانە باڵانسا هێز لە ڕۆژهەڵاتە ناویندە تێکدایە
رژیم که بنگاه خود سر هنرده کردن شورش اسلامی بود در و سنوره یعنی روایدان مشروعیت دان به دستیوردان خود به ولات هرمی علیه ایدئولوژیکی دبینه هر صدام ویجی ام دبینن کنها لولات روجلات ناوینده بتایبتی ام دبینن لسوریه لعراق للبنان لیمن حتی لبحرین سعودی وانش دبینی دست ایران بو به استقرار کردن یعنی ناس قامگیری منطقه تده ولنا خرج عینی وصل و صدام هندکو تم یعنی او رژیما دخوازه بچکرنا دشمنه کی وهمی کو بیجا او مترسیل سر سیستمی او دست امپریالیزم تده یا صهیونیزم تده نظام اونا چد نارضاتی نو خوی به دست بیان یا دزانه خلک نو خب بیجن پلچ قاندیا فتساندیا جبوکو درجه بده سیاست خو سالان شر ایران شر نابر ایران عراقی هبو پاش مرحله چکرینی هبو پاش تدبینی مرحله ابلوقی ابوریس ایرانی هبو پاش شر داعشات همو ابنه هجت بو اوی کو رژیم چاکسازی نکه لانها ام دبینن هم سیاست ناو دولتی و یا اقلیمی دجبر سیستم ایران کو بو اوی کو بالانس جاره کدنه به ور را گرتنه کو دستو پی ایران هندک بهتر کرد کرنه ہے همجی عالی هندری ده ای سیستم گیشتی است کی بیژن دارزاندنه کو گل چه تحمل نکه بویا گوهرین سیستمه یعنی بیژن یام سرکتنا به سرحلدانا کنها و کو پروسه کی کو تازه دست پیکریه کو بگه انجامه دکاره بالانس منطقه بالانس حزب گوهره هم برجواندی حزب منطقه‌ای ده بو سقامگیری هم جید اصل نوخوایی ده بو اوی کو او فتساندنه کو هلا سیاسی و اونادات پروری هلا آبوری و ین بیشم پرسگری که جواکی کو هی ورن ریشه کش کردن چون براسی اوی سیستم یعنی نکوتنی اصل نوخوده اصل نودالتی ده جی گلک یعنی بالانس تک ده باشا مامۆستا محەممەد دەما نەها پشتەبانی ji بۆ خۆنیشاندانی ڕۆژهەڵاتە کوردستانی و باژار و بەژارکردن ئێرانی کوونها خۆنیشاندن تێنەجەندان هاتیەکردن مینە پشتەبانیە شخصیە دۆنالد ترامپ و گوتیە دەما گوهارتنەیە دە ئێرانێدا هەمان کاتدا ئەڵمانیاژی پشتەبانیا خۆش بۆ خۆنیشاندانان دای خویاکردن و یەکێتیە ئەوروپاژی دە هەمان کاتدا پشتەبانیا خۆنیشاندانان کردە لە ئێرانێ و داخوازکردنە و باوایەکی ئازادیانە و ئاشتیانە لە خۆنیشاندانە لەدار بخن ئەف پشتەبانیان ناودەوڵەتی وێ هێزەکە بدە خۆنیشاندانان و گەشتر بن و بەربەلاوتر بن یانیش خۆنیشاندەران داخوازە پشتەبانیێژ وڵاتە ناودەوڵەتی کردە ما تجربەیەکی تاڵ لە سیاسەتە ئەمریکا و ئەوروپا هەمبەری ئیرانە هەیە ئەوەکو ئیران ئەو قاس بەهێز بوو صدام سیاست خلط امریکا و اروپایی بود اما راستی حوجه برچاو بگیرن 25 سال در باز بوده اروپا امریکا به تایبەتی اروپا سیاست دیالوگ رخنگرانه هبو بو اوی کو رفتار رژیم بگوره کومدید نکو رفتار و نگوری بلکو رژیم روز بروز زیادتر بو مترسی بو پالپش بو گروپ تروریستی بو پشنگ حفظان بو چکن اتمی و به جناس قامگیری منطقه جدال به هندجی کو به هجات و پروسس دیالوگ رخنگرانه به ایران روان 25 ساله اوی رژیم تم نو خود دجبر خو تسویه کردن خلق کشتن خلق دار کردن حتی داوی و امریکا سال 2009 جی جاردن وقتی که دیسا شورش بیشتر کس ایران دا چه بود به حساب خود گفت ام دستک دادن داخازی گل لگل تنه هشتن و اوی رژیمه به هزار خلق گرتن و کشتن نهاجم او تجربه خلق ایران تجربه کی طالب سیاست بیشتر خلات امریکا و اروپا ہے نهاج ویجاری کو امریکا کانادا بیشتر یکتیا اروپا و بریتانیا پیشگیریا داخازی خلقی دانه ام بندینه کو گاو عملیه کانه یه گاو که هلینه یا نه لی براسی ام ناخازن شورش خلق ایرانی یا روشنات کردستان سر حساب گوتنه امریکا و اروپا رو بمشه بلکو سر حساب اراده خو و داخازی خو به پیشگیریدن به امکان خو لی اگر علی که مساعد دروه یارمتی کرد باشه استفاده لیکن اگر نکرجی لسات سال چویده خلق ایران او تجربه هی کو دکارن به یک ریزیا خو سیستم بروخینن مخابن فاکتور درکی ام دکارن بیشتر رول نگاتیو دکارن ببینن دکارن رول پوزیتیو جی ببینن بس او تدبیرانه دباب فاکتور سرکی یک لاکروا نبین یک لاکروا
ام پشتگیریدان به خلک خوبه هبیدار امریکا اوجی چونکو نها ایرو استراتژی امریکا روبرو بودن لگل ایران ده اگر گاو عملی ببینه جی پیش وازی کردنه جی دست خوش کردنه باشه ما مست محمد هاتا گوتن کو دبیژن ایران جبوی پرده پوشینه لسر سیاست اخوان نافخویی یا کو لاوازم بیژن چت که لهمبر شر لدر و دروست دکه ولاتان ده گرت که داکو پرده پوشینه که سر سیاست اخوان نافخویی دا پیدا بکه اف سیستما کو وی سیاست بکارتنه خوازی بگهرچه و دچه است ضعیف بونه ده تاکو شر دفروشه بولات نافچه هم رژیم ایران بلزانی و بو پرده پوش کردن قیران و پرسگری که نوخوی تم پرسگری که دره چه دکه بو بالا گل راکش بو مسئله دره و تو پیش رژیم آماجه پیدا جبو کو ناک خالق لاواز بونس بکار تمن خود رژ بکه مخابن به سیاست خود حتی نه ولات بیانیشی ریدانه ایران کو به سیاست و جیبجی که بتایبتی امریکا لبر ویکو بالانس نابر عرب سنه لگل اسرائیل چه بکه ایران خورد که ریده ده ایران خورد به بو اویکو عرب سنه گل اسرائیل نیزو ببر لی علی که ده نیجی نهیلا اوقاس ایران لواز ببه کو افسر ایران دازال ببه حتی نها اف سیاست دعالی کو امریکا و اروپا به ایران ولی که دنیجی به عرب سنة منطقه ده لیستی سر ضرر خلق ایران توابیه سر ضرر کرد روزانه توابیه نها ایران بیا مترسی لسر برجواندی وانجی از باورم نچارن ویده دست لوی سیاست خبردن رندن ایران به سیاست هنرده کردن شورش اسلامیان دست وردان یان چون بجم قیران چکرن لدر و سینوری خو کناو خود وان پرسگری که مازن چه بکه و جاره ایدی گل خلق ایران دخوازه دروی همو وان سناریو بخور اصلا خور روبرو ببه لگل سیستمه بو اوه کو ایدی ورد پیوه ایران به هجاتا چیبونا قیران در و نکار به چونکه جیان خلقی گیشت اونا خود داویه باشه ما مست محمد جبوی کریزا سوریه به تایبتی دنیای کنگرو دانستان هاتنا انجامدان بینا جنیف و سوچی ایران به دان پیدان به کنگرو دانستان نکریا ده آینده دیان ده پاشروج دان بیشن روسیا و پشته لبکه روسیا و اسرائیل و امریکا هف پیمانیه که لدجی ایران درست بکن داکو دسته و جدر و ایران کرد بکه و وگرین سر سنوری و اگر بکرتی اگر برآورد که نوع از باور دکم هندکی هف دوره لبر اوه کو مثلا سوریه پیگه ها ژئوپلیتیه دو استراتژی بیشن اوراسیا روسیه و لیبرالیسم روج آوا برهف دکیون لسر و نخابن باجاوه گل سوریه ده ایران کمتر او پیگه ها ژئوپلیتیه دکاره برهف کتن استکاک چه نابرا امریکا و روسیه ده جبوهشی تخمین دکن علی که دنیجی نفوذ ایران 8 میلیون بك تنوعات نتاوية وشش نتاو هر نتاوي كيج بفلات دوربري خارة هوباري هي أبنا هندك علي كاري مساعد دي كاره هب حساسيات كيمتر ببه وقتی کو خلق ایران را ببه من گوت کو حتی نه چند جاده شورش چه بیا قلپاندیا و جاره جی بار اپرزگری که کو سر سوریه هی سر ایران نکاره مثلا برای روسیه و امریکا و اروپا ده به سبب هندی کو دیکتاتوریت بدومه و برجواندیا چه علی که رجنینه کو به پیشگیری کردن دیکتاتوریا ایران برجواندیا خو لگا 8 میلیون خلک ایران تک بده بر به ام هندی که بنرینه کی پوزیتیو دنرین کو اگه گل جدیت خود خو پیشاندانه بگه است کی باش علی دنه پیشگیری سیستم دیکتاتور نک بله تماشاوان نجا گلک سپاس جبو مامستا محمد صالح قادری اندام سرکرداتی و برپرس پیوندین پارتیا دموکراتا کردستان ایران لهولری کردستان دم میوانم گلک سپاس مامستا سرکردی گلک سپاس
علي اسماعیل اندام کمیته هرمی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کوژه 28 جوتمه بوری و علی پیده و هات ورواندن بریا دو روزان سربست هات بردان اسماعیل جه ارکر بحثا گرتنا خوکر و گود پیده دخوازه کار پدکسی راوستینه دەستپێکە فترة تحقیقاتەوە هەمی شۆلە هەیبا ئەول هەمی منفەریداتن و جاابەیەکی گرێداینە و تحقیقاتەواتکن پشترا مۆد بن محكمة عسكري محكمة عسكرية مود حول حفصة مظن مركزي حفصة على طبعا جمعي سر هلاكسي هي بارتي ديمقراطية كردستان سوريا هذا تقول تخازن تشتغل ما فيهم كي تخازن كار بسكنة وتنظيم نامين ضغطيت كان ومود قرن تليفونات تشتي مود قرن تهمان ديتر هبن هاي بقى تشتكي إثباتي تشي سهنا بينما بعلقنا ناحية قانوني يجبوها بسكنين يعني أما تهمة يعني على الأغلب بيمو بيقول ما نظام تليفونات مدهنة مود قرن كسياسي بس سياسة بيجو شرا معارض سا فيسبوك أشرا ينويسن باتشتا بيسو هشتي هيبا دها أزهات مقرتن الشباب سيصالي هاتم بردان هذا ما مخابن هناك ديما راس صالحي جميل او هات الحكم كان صالحي جميل و هذا ما جنيت السيد حبس على هذا ماديتن هردو صالك هيك حكم كان عبد الرحمن ابو هي الجمانه هذا قال لك انا راسه ولا انا كسوا هي قرتينا هي فيا ما او جي بي قرت بردان هي فيا ما هي اف تغييرات السياسيه نشبن بلكي تقارب كشبه بلكي وضع بيقوري بله تماشبان الهجاج بو قلتو بيجيك بهتر لسر هالمطا قرتنا بردام ياكو بي دي بي درابيل همبر آلي قرو اندامن بارتيا نجمان اجتماعية كردي نهاد رئيس كايبا ماموستا عمر اسماعيل اندامي كوميتي هرمية بارتيا ديمقراطية كردستان سوريا لقلمنا ماموستا عمر دنباش اگر تجمره کاربه بحثا ویشنده بکه او تهمتا کو برایتا پی هاتبو دست سر کرن و بنچاف کرن چبو دم باش ام خیرات نواجی کن گلک سپاس فرمو بله او کریان پیاده بردوامن لجنه هاوایا پشتی خواه فرض کری دستهلاتا کی طبعا کتکی جی تک آلی بريار الرجيم له حياته سياسي وابوري وروشنبيري وحميتش كنترول كريا بله تشي كي يعني ديار روشة اراميل رجافاي كرساني نهشنا افكار هنابري وافكار كوچبري وافكار ديارين تشوت قرتنا هذا وخباتكارا او براستي از زلاليك بيجم برزانيات فيرو شرويته كرم يري شكل دشوار سر برزانيات جبر او هلجري بروجا نتوي كرديه بله الحمي بارشا يرو شرويته كرم والهر وصل رجاوي كردستان جي جبر شري بدكسي انا كسيتي كرن جبر هلجري بروجا نتويه جبر تارسنا آلا كردستاني وشتين نتوي وروشنبيري زماني كردي هر تشتي بيروزي بمرات مد بيجو حتى حتى خبات ديال برده راسنا ويك افكسي هاجي توازن كوتات بزوري او استراتيجيه سياسيه او بقجي في الناكل چند دانوستاندنا مبهبرات كرن وقتا از سلوك انجمن فوجيه الديركي بله قال تقدم يعني مجوارات قلت يابو كأو بروجا يعني مشروع وعي سياسي شيء قناعة مناقشة بكن مشروع سياسي رخواننا مشروع ومنطقة سلاح قوته التنة شغلا باشا ما مستا عمر بوي سياسة أخو منطقة تشكو أفقرتنا بردام ياكو بيدا بيدرا بيت خوازي بقى شيء ما بستاهي شيء راستي تشتي يعني بريانا هاجي وقتها هذا ما نسر كردي أنا كسيد قرتن حيبا برايمية ديجي محمد اسماعيل وبراك هذا ما نشأت عبد الكريم وفيشو ونعفاه وهذا ما قيادي بشرع عبد الرحمن آفو صالحي جميل أو هذا تركردا هل حسن صالح أو شندي جارا قرتن أفهمني قناعاتي مدانة خوازي
مغترسيكي پیدا بك كس ساحدا نمينج غيري وا بروجا نتوي كردي سوريا دن نبكي اكجاب اشتكي دا نميني قلتنا ابراهيم علي اسماعيل كفرسكر سدام عوي كان جبر ام بردا بارتينا وبرزانينا ام قضاتت بو قضيه ملطخه شكفن داج ابو بافيرا وكو حميد مالباتن هيجا وهذالن مي خباتكار الى الزندان هذا او تنبي او اشكالاج مرجي قلت الوقت از ودي انه هون تاني سراغ هاندن يشتغل هون تاني كار بندار خباتتن دفي يجي ما بيشغل نوت ما بيجي نمي يدرس هذا اما يعني يا تصفيه يمكن يعني بابجن سر حدوده وكاتشو هذا محمد علي ابو نادو وهذا ما جلك بشار امين باشا ما مستعمر هردم پیدا بتاك علي بريار دو معامله وتصرفات كي لقل اندام والي جرين انجمن الاجتماعيه كردي بارتيين بيغمان شبه كرن تاكو ريغري لفا هالمنتين قرتنو دست سركرني بيغرن تا باشا قناعاتي مدى تشتي بيكرن تشتكي كردستاني عام بيكرن يعني موقف كردستاني احزاب كردستاني حمي موقفي خزلال بكنجي يعني نمي من هيفيا هذا كاسي وانا كاسي ثاني بيانا برخن استصيحاتها بدون غير تصحيحاتها قالك حمي وين كردستاني منظمات حقوق الانسان المجتمع المدني حميد بيك و ديجي بيك يعرفك هذه اگر راست خوازي تشتكي كردي بروجيكت كردي هبي وحمية ديك البرشافا جبو كركوك دلي كردستاني يك كردي تركا در نكت شارعكي لجبو قدسي مليون در كتن شارعكي إيرو رجيما ايراني والبر روخاندن طبعا از بينن جرك حمي دولة دردورة ايراني خاصة خبافكار ومعارضات سياسية او حمي در كفن پشتگیریا في ملت ايراني خوراگري بيقولوا البربي رجيم هاجبر مشاكل ما حمي جوي شاشكا ايرانيا واقول تمويل ارهابي وتصدير ارهابي كيف حتى كركوك وحتى مظاهرات سليمانيه بتاعي بخصن تكدانكي بكن اللي بحكمتها سلوك مسعود برزاني حنكتاوي سياسي خبرتاوي او دارج دسواقر باشا قالك سباس جبو ماموستا عمر اسماعيل اندام كوميتي هرميه بارتيا ديمقراطيه كردستان سوريا قالك سباس ماموستا كنت دريا سكايب والقلم بي پێشمەرگە دەوران عەبدوڵاک و ئەڤە دەمەکە گۆتەگۆت سەر زمانی ویتێنە بەڵاوکردن ژە ئارکێرە دەبێژێ ئالیکاری ژێرە تێن پێشکەشکردن و هەر تشتێکی دخوازێ ژێرە تێکردن و ڕێکخستنێن پارتیا دیموکراتە کوردستان سووریاژی وەیەکێ تەکەس دەکەن. لشکر روج آنکو پیشمرگین روج آوای کردستانی جدم دامزراندن تانها گلک داستان دشره لدجیر خصنا داعش و حشد شعبی تومار کرنه. 52 شهید و بدهم بریندار دانینه. کتشر داویه ده یلدجی حشد شعبی لمحور زماره 26 ماه دهان سال 2017 هشت شهید و بدهان بریندار دانین. 4 جوان برینداران برینن وان گرانن. جوانجی پیشمرگه دوران عبدالله. پشتی بلاوونا گوتاگوتان سرخرابونا روشا پیشمرگه بریندار دوران عبدالله که روشاوی گلکی خرابه و تو آلیکاری جرنای پیشکش کرن دوران جارکره اشکره کر که او گوتاگوت دورنج راستیه و هر تشتی که دخوازه جرته پیشکش کرن و سرباردکه ایشاوی نبر دوامه لی جار بجار جنشکه و دیشه ولا أريكاري مرت كن أريكاري محدود مرت كن ولا يعني بمتى تخواج وقت خوازم يعني أري متكن يعني سيارة إسعافة بيت مشفى بيت كودة بيت يعني أري متكن ولا تشيج وقت خوازم أري متكن وكا يعني حسابي ماشي يعني تشيج واجد خوازم أري متكن ولا سلاف ورز شيء مش بوا أي شيء من مفاجأة دائما يعني نظام أي لحظة أي ثانية يتم أويش يعني محدود نينا يعني بيجي متى إيشام ولا بروجك روجك نينا بروجم بثانية يعني زم أي لحظة أو أي شيء وري من خلص الاستيمن قلتي حتى الاستيمن قلتي يعني أسبوع قديم إن شاء الله يصير درخن وإن شاء الله ما صورة قرنش ترى وإن شاء الله ما يجزمنا إيشات تشيم
محمد امین عباس برپرسê rêxistina leşkerê Roj ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya jî ji aliyê xwe de tekez dike ku her tişta bi destê wan ve tê ji bo birîndarên pêşmerge ew dikin. باكو بارتي ديمقراطي كردستان سوريا ريخسنا لشكري براسي جروجا اول ده حتى هو كفيدي كان هاجي ام متابع ما هشتي وشار بيندار هنا بيندي وحمون نوك هبدونا ما نه انسان بيني وبخمي هنا ضمني هذا دوران بو ما شار ضمني بهرنا هذا جهدو فرقنا اباجي تشتهاتي مليما ما اريكاري وكو ريخسني جي وكو قياده زيرواني جي وكو لجناب بليندار وشهيده جياد هو كده جي تخسيرنا كنا ما تختار دكتور مسكين هيا خود جيرانسي دكتور مسكين معالجه فيزيائيه محافظات هو كده يكي ديار جامع ما تكليف كر باي مقابل باي مقابل اب جامع هاني تربيلا خو سما هبالي خو يكوادري خو ما بي تقديم تربيلا خو بلوم ثاني هبالي كمال بيدي هيئات استشاريه بجد ابو شير يعني يجبو خاطر ابا حقائقا شنو تربيلا خو ثاني سبب بينداج بو خاطر معالجه فيزيائيه جوال تشيبتي وهنا برادري ما يويدش بو خاطر وانا بعد مين وبعد شنو معالجه فيزيائيه جوال تشيبتي يا اخر تشاقوت الفيديو علمتي ممكن ولا ضمانات واسعافات اولي اولاني المستصفات دوميستا ما كتابك دا محافظات هوكي وما دا قياده زيرباني دريان ونارا بكابك درمان كامل هنا فيديو انها مسلمات دي مستوصفه بريا حقيقه مسلمات مستوصفه دوميس ما قلت تكس اخص جبو بيشمركا وجامعه جي مسيها بالي ما برادري ما يبدا كده بعلمي وانا وغرفك جوار تخصيص كنا ابي هانيجي نهار جمانات مستوصفات دوميس لنا حاجی کالو برپرسê rêxistina Domîz ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji aliyê xwe de got ew rewşa pêşmerge berdewam dişopînin û ew çi karî ji bo pêşmerge bikin her li beramber xizmet û karê pîroz yê pêşmerge dike di ber xaka Kurdistanê de kêm e. Ji destpêkê heptanha me mutabaca wexê pêşmergê xwe kirin. Ji ber em va pêşmergê hebînin ewin dîfacê ber keramet û şeref û namusa miletê Kurd dikin. Em çi karî همبر پێشمەرگا بکن تشتێکی گەلێکی کێمە تشتێکی گەلێکی زەعیفە لەبەر ئەو کار و خزمەتە وای کوردایەتی ئەوە دکن ده بازدە پێشمەرگە دەستپێکی هەنێکی حالێوە نەباش بی مختلف بیژوا پێشمەرگی دی ji ber rêjekî mezin ji pêşmerga şerê ziman de hatin bîndarkirin teqrîben gihiştin zêdey heştî kesa ji wan 15 kes hinekî mutabaca baş û araviya جواجي شاركس بيشمرقة خشمان بيشمرقة دوران وحسين وأحمد فيصل أفهر شار هنكي وضعي ومختلف يجوا بيشمرقة دي برينا هر پێشمەرگەیەکی نیشانە mêrxasî û qehremanîya wî ye di beriyên şer de li hember dijminan û dewran jî konha êş û azaran ji ber birînên xwe dikşîne birînên wî nîşana qehremanîya wî û bîr û baweriyê wî bi azadiya Kurdistan e. ڕۆژنامە کوردستان ji aliyê ragihandina nevendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya her 15 rojan li hewlêra paytexta Kurdistanê tê weşandin. Di hejmareya 575 hat belavkirin û çendîn mijar di rojnamê de hatine nerxandin û gengeşekirin. Jmara 575 ya Rojnameya Kurdistan ku her 15 rojan bi her du zimanên Erebî û Kurdî ji aliyê ragihandina navandî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya belav dibe derket. Di jmara 575 gelek mijarên Kurdî, Kurdistanî, civakî, aborî, çandinî û cîhanî tê de hatine nirxandin û gengeşekirin. Di rûpala yekê ji beşê Erebî gotara Serok Mesûd Barzanî di dema amadebûna helkefta ji dayikbûna Îsayê Pêxember li bajarê Duhokê pêşkêş kiriye li jêr navê qonaxa zehmet wê derbas bibe û serkeftin ji gelê Kurdistanê û dûza wî ya rewayî re hatiye belavkirin. Her wiha hevdîtina Encumena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê bişanda hikûmeta Rûsyê re li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê hatiye behs kirin. Derbarê qehremanên pêşmergeyên Roj ji dîroka damizrandinê û tawake îro hatiye belavkirin. Her wiha navên pakrewanên pêşmergeyên Roj yên di şerê li dijî rêxistina Daişê de û çekdarên heşda şeibî de şehîd bûne hatine eşkere kirin. û roja 22 meha duazan ji her salê weke roja şehîdên pêşmergeyên Roj hatiye nîşankirin û salvegera yekem li kampa Domîz ya Peneberên Rojavayê Kurdistanê bi serperestîya serkirdeyetiya pêşmergeyên Roj û Partiya Demokrata Kurdistan Sûriyê hatiye darxistin. û di beşê Erebî yê Rojnameya Kurdistan da rûneheyê xistiya ser wê çalakiyê. û daxuyaniyek ji Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya derbarê pêşmergeyê birîndar Dewran Abdallah û dadgehkirina PYD ji serkirdeyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Salih Cemîl ku bi salekê hatiye dadgehkirin li beşê Erebî di wê rojnameyê de amaje pê hatiye kirin.
و di beşê Kurdî ji Rojnameya Kurdistan di Ropala yekê de li bin navê çarenivîsa 220,000 kes li Sûriyê nediyare hatiye û Sekreterê Alpartî Mihemed Nezîr Mustafa hatiye bibîranîn û mijara xwendinê Rojavayê Kurdistanê bi şîwayekî baş amaje pê hatiye kirin. Di jimara 575 ya Rojnameya Kurdistan gelek mijarên tenduristî û bi taybet rewşa nirxê dermanan li Efrînê û mijarên werzişî, civakî, aborî, hunerî û siyasî amaje pê hatiye kirin. û gelek gotarên cuda cuda û hevpeyvîn û lêdwan bi her du zimanên Erebî û Kurdî hatine belav kirin. لرقة 26 تيرورستن داعش جالية بارتيا كتيا ديمقراطي بي ديفا بهالكفتا هاتنا سري صالان وسر بستاتن بردان إيرولي بجار رقة وبشتينا بين كاريكي جالية ريسبي وهوزين خواجهي چاکدارên PYD 26 تیرۆرستên Daişê ku betometa kuştin û revandin û endametî û hevkariyê bi Daişê re hatibûne girtin serbest hatin berdan. Di her du salên borî de PYD derdora 800 tîroristê Daişê ji zîndanên xwe li Kobanê û Girêspî, Tebqa û Reqqayê serbest berdane. Hevdemê wê serbest berdanê jî PYD di girtin û revandina siyasetmedar û çalakvan û rojnamevanên Kurd de berdewam e. Navenda Sûriye azadiya rojnamevanan de hevbendiya rojnamevanên Sûriye de raporta xwe ya mehane belav kir û lê gorî wê bin pêkirinên derheqê rojnamevan û ragihandkaran de heyva 12 ji sala 2017 de kêmtir bû ji mehên borî. Lê gorî raporta navenda Sûriye ya azadiya rojnamevanan tevgera Ehrarê Şam ya yekem bû de encamdana bin pêkirinan de derheqê rojnamevanan ku şeş bin pêkirin encam dan ew rejima Esed sê bin pêkirin û hêzên Sûriya Demokratîk yek bin pêkirin û grûpên çekdariyên opozisyonê yek bin pêkirin û aliyekî din yê çekdar ku nenasa yek bin pêkirin. Ji destpêka krîza Sûriyê serokê rejima Sûriyê Beşar el-Esed her demekî postên wezaretan du guherê û du her sê wezîrên berevaniyê û ragihandin û pêşesaziyê ji kar dûrxistin. Sê wezîrên nû dest nîşan kirin. Piştî daxuyaniyên Wezîrê Ragihandina Sûriyê li ser nekarîna dabînkirina cil û berkên bêjaran û nûçegihanan ji aliyê Wezareta Ragihandinê û bûyara çûna rojnamevanekî İsraîlî bi hemangî bi Wezîrê Ragihandinê navxaka Sûriyê û doza gendeliyê di Wezareta Berevaniyê de serokê rejima Sûriyê Beşar el-Esed wezîrên berevanî û ragihandin û pêşesaziyê ji kar dûrxistin. Duh roja duşemê yekê çileya sala 2018 li gor biryara serokê rejima Sûriyê İmad Ali Abdallah wek wezîrê berevaniyê û İmad Abdallah Sara wek wezîrê ragihandinê û Mihemed Mezin Ali Yusuf wek wezîrê pêşesaziyê hatin destnîşan kirin. Wezîrê nûyê berevaniyê Ali Abdallah li şûna Fehd Casim Firêç ku sala 2012 hatibû ser kar hate destnîşan kirin. Ew jî piştî kuştina Wezîrê Berevaniyê Dawûd Rac hebû ku di wê bûyerê de Asif Şewket zavayê Esed li gel hin perpirsên pila bilind di nivîzgeha ewlekariya niştimanî ya rejîmê ku bi navê Xelît el-Ezme tê naskirin hatibûn kuştin. Jêderin ji opozisyona Sûriyê dibêjin gendeliyeke mezin li Wezareta Berevaniyê hebû û Wezîrê Berevaniya Berê leşkeriya neçar ji xwe re bi kar danî û gelek ji ciwanan ji leşkeriya neçar dûr dixist ku bi navê tefîş li artêşa Sûriyê tê naskirin. Li gor biryara serokê Sûriyê ji mafê Wezîrê Berevaniyê dûrxistina ciwanan bi bihaneya nexweşî yan nekarîna ji leşkeriya neçar e û ew biryara Fehd Casim ji xwe re kar dikir û samaneke mezin paş vê biryarê kom kiribû. û derbarê dûrxistina Wezîrê Ragihandinê ji posta wî ew bû ku Wezîrê Berê Mihemed Ramiz Terceman nikarîbû pêdivîn rojnamevanên Ragihandinê dabîn bike û bi taybet cil û berkên bêjaran herwiha hesankirina çûna rojnamevanekî İsraîlî bû navxaka Sûriyê ku çûna wî rojnamevanî bi hemangî bi terceman bixwe re bû û rojnamevanê İsraîlî dikarî li gel Alî Heyder wezîrê lihevatinê bicive. Tevî Mihemed Ramiz Terceman berevaniya xwe kir û got ew welatiyekî Brîtanî bû lê karmendekî wezaretê ew yek ret kir û got ew rojnamevanekî İsraîlî bû. Guhartinên Beşar el-Esed hevdemê wê yekê tê ku şerê terorê berevdawiyê diçe û hewla dîtina çareseriyeke siyasî ji Sûriyê re tê kirin.
ڕۆژە یەکێژ ساڵە نو ساڵە 2018 باران لە پرانیا کوردستانê kêm bariya û li kampa biburin bariya û lê kampa Qoştepeya penaberên Kurdistana Sûriye li gundewarên Hewlêrê penaber hêviyên xwe di sala nû de bi rêya erkêrê tên ziman vegerana welêt û daneheva malbat û dubare kombûn bi kesûkar û dost û heval û gel û hêviyên din jî. Sala 2017 bi dawî hat. Yekem roj salê bêbarîna baranê li kampa Qoştepe dest pê kir. Li kampa Qoştepe ya penaberên Kurdistana Sûriye yan jî Rojavayê Kurdistanê ku ser bi hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê ve ya nêzîkî 2000 malbatên Kurd niştecîne. Ji bo pêzanîna hêviyên Kurdên Kurdistana Sûriye, kamîreya erkê derbasî kampa Qoştepe bû û hin hêvî û nerînên xelkê bi sala 2017 û hatina sala nû şopand. كازوك إنسانكي كرد كمبا قشتقا أم 2017 هذا وبدا إما باش بو خوش بو أم دخوازن هي خوش تربية بس بشكل أم كيف باش كسب مسألة كركوكي مسألة كردستاني أم دخوازن في صالة إنه صالة خوش بيصير كردا تبدا وري بصير دنيا تبدا وري بخير وسلامة وري وأم نزيك فقرنا ولاطي خوا ندور. دنافا فان كون ومالين كامبا قشتقا gelek êşûkul çîrokên xemgîn hene. Dayîka Ezîz li ba Kur'amekî xwe îro mêvan bû. Dema me seredana wê kir. Serê xwe ji telîfona xwe nedira kir. Çavên wê li wêneyên zarokên wê bû ku li 4 welatan belav bûne. Diya Ezîz hêviyên xwe wisa anîn ziman. القام شلوبو ملام الويدي بو زاروكي من ام تبدجم هبدو بو أظهروا فيها سرمدها زاروكي محمود شنا أوروبا وأزمام المالي قلت نمي قو مشترى الشينين برايم الويديا زوفا وشند هيدا كزمامة هني الويدري وجمرا طلبي شياندن أزهات ما كردستاني طلب يام رافض هات وأجهن جيفا الفيدري ما وقد يستكن هناك أن الويدي تشيد بي من الفيدي تشيد بي الفيدي جمالا قرامي خما وأجيب إذا ما زيتكم تشتاق دستيم ناقدي قوم دستيم قد هابانا زاروكيم تبدا حمو فقر هابانا قامشلو يا الأوروبا يا القامشلو في صالان وأمك هابانا هبدو من يتيا من أفا وهي بيعم خدية زاروكين كامبا قوشتبا مينا زاروكتيا خوا بدلي خوي باك شاهيا خوا دجياني ده برحي خوي شيرين وليستوكان بيل همي نخوشيان دكرن رودي عمر خورتكي نوهاتيا هێڤیا خوا بسترانەکێ ئانی زمان. ڕاستی ئەف ساڵا 2017 هەیە گەلکی نەخۆش بووش بەرە بوو ساڵا چارام کامپادەنا و هێڤیامەت ساڵا 2018 داف ساڵان و ئیشەڵام بەگەرن وڵاتی خۆ و پەنابەری زۆر نەخۆشە یعنی سرانە کە سەر پەنابەریم حازر کردیە سەر هەر چار پارچەی کوردستانیش بەر سەر پەنابەری گەلکی نەخۆشە. کروانه کودی سبرکت بون وک در بدار و فلاکت خملو خیزاوان کروان آرشن بی درد و کلفی هفده مشن پنابر وان کوچران در ویدر ولات دیگرن بونه وکتیری بیپر پنابر وان کوچران در بیدر ولات دیگرن بونه وکتیری بیپر Êşû kulên Kurdên Kurdistana Sûriyê navbera daneheva malbatan û vegera malên xwe û serxwebûna Kurdistanê bûye ji hêviyên herî sereke. Bo bername Ark, Alî Umar, Kampa Qoştepe. Bi vîyayên gihiştine dawiya boltenê dubare sernûça. Li Îranê xwenîşandan li dijî hikûmetê berdewam û xwenîşandanan bihtir ji 6 bajar û bajarokên Îranê girtine.
جبو هاتنا سالا نو وكالي بورينكي بارتيا كتيا ديمقراط بادي 26 تيرورستن داعش الرقاي سربست بردان سروکê Sûriye Beşar el-Esed her sê wezîrên xwe yên berevaniyê û ragihandin û pîşesaziyê ji kar dûrxistin. سالا 2017 گرکی نخوش بوش بر بو سالا چرام د کامپا دنا و هیویامت سالا لê kampa Poştepe penaberên Kurdistana Sûriye hêviyê xwe di sala nû de biriya erkêtên neziman هرشاد بن